Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua malula mahelia matara tanchipa kichkan aukan wawqillaykuna palaykuna kaynata chaykanuchkan chiriki revista semanal Rimarininchi nisqan programalanchikwan kunan iskay chunka hukniyuq diciembre killa wawqillaykuna palaykuna con eso se jarikao semana navideña ña qayna punchawmanta incluso kay pasaq punchawkunamanta ña qallaykullanña kunanpas qayna punchawpas regalokuna aypuy chocolatakuna aypuy rico wawqichalay panichalay llaqtanchikunapipas igual kay Huamanga llaqtapipas warmakunan tayta mamantin wakiqninqa sapallanku kurrikachakuchkanku karin kampon yacharunku maypipas chocolatada kasqanta juguete aypuy kasqana chayman kurrikunku wawqillaykuna panichallaykuna imañach waqa yaqa chay chakrapi ovejachakunaq manam chaynanchu no cabrachakuna manchu pawakachaspa rumi hawan kichka hawan hajankunata mayunkunata pawakachaspa kanku yaqa chayna warmakuna kallpakachakun wawqillaykuna palaykuna chay juguetepi rikay Huamangapi bueno chakranchikunapiqa quizás voluntad del alcalde, voluntad de algunas autoridades o algunas instituciones pero unakunapas apaykunku chayta tranquilamente llaqtapiqa riki aypunachakuykunkichik rikao pero kay Huamangapiqa mana wawqillaykuna pallaykuna yachankuñam cuidankuchu imaynach kanpas maypi kaptinpas willanakuruspaman hatinakunku tropanpi wawqillaykuna pallaykuna qayna punchawpas asispa qhawachkarqanchik waqnaña warmakuna kurrikachakun kaylawman waqlawman ay vida bueno taytanchikpa sutinpi rimakuykuylay wawqillaykuna palaykuna ya son 8:07 de la noche 8:07 de la noche kay programallanchikpi chaynaqa rika wawqillaykuna palaykuna willakuyta chiqapchasunchik kay willakuy charimun kay Girón Chorro ninchik kay Huamanga llaqtapi chaypitaqsi riki kanman kasqa nina rawraykunan puncha wawqillaykuna pallaykuna como cercalla kachkan centro kachkan tinsi riki bomberokunamantapas mas punta taraq chay arullan serenazgo riki serenazgo kay lawllapi kachkanku rika chaymanta chayarunku kay naspa amachanllanku riki wawqillaykuna panchallaykuna kay Girón Chorro kay mercado 16 de abril ninchichu chaypi chay chorro chaypi riki uku wasipi wawqillaykuna pallaykuna qallaykullasqa rupayta ari chay pasakunkunan temprano wawqillaykuna pallaykuna como kay centolawqa kachkan camarayuqkuna chay camarapi husniqta riki aymips qhawarinku hinaspa riki hinaspataq runakunapas qayaykunkutaq chaywan riki pasamusqaku apurawan serenazgukuna puntaramunku wawqillaykuna pallaykuna chaymantaq riki policiapas urachallanpitaq kachkan riki chakillawanñapa riki par de minutos chaypiña riki wawqillaykuna pallaykuna riki sí está una cuadrita nomás wawqillayku cuadrachala kachkan chay policiapas paykunapas yanapakullansi bomberonchikunaqa riki chayra hamunku riki pataña claro, cantuchapiraq riki kanku unos 20 minutos chaykamaqa tardean riki wawqillaykuna pallaykuna
imatas chaypi rurasqaku chay punta wasikuna kachkanmi kay Huamanga llaqtapi casonas nisqa y kuchunkunapi siempre jurachakuna wiñan riki entonces chay jurachata riki cañasqa wawqillaykuna apallaykuna chay jurata chaki jurata kunan riki aparamuna antes de kaykunman riki aparamos ismuykarachinan sarupaykunman bueno chay jurakunata riki cañasqaku mana chiki ima uywapas kantaqchu jalachiki o mejor dicho chunniq riki inatin chunniqpiqa riki jurakunapas wiñakun riki Huamangapiqa atiyta uywakuna kan allquchakuna utaq wallpachakuna patuchakuna ima uywachapas chayqa riki manam iskapachinchu ima juratapas wawqillaykuna apallaykuna riki pero como mana kanchu ni chay uywapas y chaynapi kay riki ninarawray paqa rikurusqa chaysi kay churru lawtaqa riki husnillataña kay muyuriqninta lliw rurashqa riki wawqillaykuna apallaykuna y chaynallataq chay cercanpi kaqpas chaqay riki qhiqipasqaku husniwan wawqi challaypani payta riki centro de saludman apallanku riki chay yanapaykunankupaq ¿qué tal? Kay Huamangapipas kay nina rawray riki wawqi challaypani no sé qué ha pasado aquí, vamos a revisar un ratito. Manachos sumaqtachu hawakuchkan. Ahí chayna así que pasa koron wawqi chalaypan chalay kay Huamanga llaqtapi kay nina rawray. Mas rimari wawqillaykuna apallaykuna chaynallataq nichkanchik kay punchawkunapiqa autoridadninchikuna, institucionkuna, pipas kay warma kuyaqkuna riki apachkanku regalota, chocolatadata hasta llaqtakunamanpas kay Huamangapiqa chaqay ñaqa tardellapas chayna warmakunaqa kurikachachkanku juguete maskaypi ahora tuchalla maypi kaptinpas kallpalla rispa chayarunku wawqillaykuna tropanpi chay cabrachakuna hina munti cabrachakuna hina kurikachakunku utaq chay uña chitachakuna hina uña turucha pawakachanga pero chay yumpayta taqchuma pawayllawan pawakachan pero yaqa chaynama pawakachaspa sí imallaymanpas siqakuykunku y chaynapi wawqillaykuna apallaykuna kay sur lawpi Cangallo lawpi paras Cangallo chaypi wañukullanmanku kasqa hermanos evangelistas mayqin sutimantaraq paykuna rillarqaku paykunapas como hermanos ninku riki rispayari hermanokunawan wak llaqtapi compartiykamusunchik nispa regalokunatapas huñuykuspa apayasqaku y chaqaya chay risqankupi chay regalokuna chocolatada chay apasqankupi kay paras Cangallo paras Cangallo chay apasqankupi chaqaya chay carrunku wichikuykusqa wawqillaykuna apallaykuna carrunku jajata ripukuykusqa wawqillaykuna apallaykuna chaypitaq kirisqa kirisqa tarikullanku antes mana wañuykasqachu solamente kirisqalla kay sector yuraqpata antallaqta wak paras lawpi kay pasakurun wawqillaykuna apallaykuna paykuna rikchasqaku kay Jarwajojo nisqanman chaypi riki programasqaña kasqa chocolatada chaynataq regalo chay panetonpas paneton nintinta chay chocolatita tomaykunankupaq chocolatadapas kanchu panetonpas chaypi chay yanapaqninkunaña apakunku ya bueno ari kay sachakuy pasakurusqa wawqillaykuna apallaykuna imaynanpiraq porque kay accidente pasakurulla yanqa chapakustin chay o rabiakustinchu chay hermanokuna richkarqa porque a veces ninchiktaqa hermanokunataqa taytanchikmi cuidan nispataqmi y chay cuidaptinqa manam kay accidentekuna pasakunchu wawqillaykuna más bien miki kay accidente kaptinpas riki chay hurquykun riki chay chiki chay manapas wañukuykanchu solamente kirilla riki wawqillaykuna apallaykuna kay Huamangallapi kay paras kay cercalla riki kay vinchos waklawllan riki wawqillaykuna apallaykuna chaypi kay sasachakuy pasakurusqa mas rimari riki wawqillaykuna apallaykuna mas rimari kay programallanchikpi
Chayñataq más accidentes wawqiykuna pallaykuna kay wanka walika nisqanpis pusaq wañukun wawqiykuna pallaykuna pusaq runakuna wañukullanku kay tikrapo Mollepampa nisqan lawpi ari kay tikrapo riki ay punta purina ñan riki karqa chay tikrapunta puntata riki purina kaq manaraq chay nan riki kay chimpanlawta Waytara nisqanta manaraq ruwachkaptinku chay tikrapullanmi punta camino karqa riki wawqiykuna pallaykuna chay minerokunapa rurasqa qhipatañam kay Waytaranta ruramunku chaynin jamás mana llumpay accidente kanñachu puntataqa chay tikrapunmi accidente kakuq riki wawqiykuna pallayaqa seguista qajapas ripukun ñataq sullmakuq chay qaja ripuq a veces ñankunata qarkarqatin semanantinkuna carro sayakuq chaypi wawqiykuna pallaykuna chaytaqa rimachkanchik hayka watapi año 70, 80 chaycha watakunapi rika mana ñuqanchipis rikurqanchikñachu pero chay watakunapima pero wawqiykuna pallaykuna chaypi riki achka kirisqakuna riki kasqaku paykunata kay hospital Pisco nisqanman riki aparqaku chaynallataq riki centro de salud de Tikrapu nisqanpi wakiqtañataq atenderqaku pero nintaq riki kay centro de salud Tikrapupi riki mana kanchu ni ambulancia llampas a veces wawqiykuna ni ambulancia pas kanchu centro de salud kunapi pero kay congresowan tupasaq wawqiykuna pallaykuna congreso mesoseqa qulejeta wawqiykuna pallaykuna wayqakuchkanku chay huk congresistapa kay diciembre sueldollanwan huk ambulanciata segundataqa rantiykunmanku wawqiykuna pallaykuna iskay congresista nisonchikña iskay congresista entonces chay pacha kimsa chunkan congresistapa sueldonwanqa hayka ambulanciataq kanman suqta chunka ambulancia kanman hasta qanchis chunkaraq wawqiykuna pallaykuna qanchis chunka ambulancia mana kay centrokunapi o comunidadkunapi ambulanciapa kasqanpi kayna quykunankupaq kanman manam chayllatapas llakikunkuchu kay congresistánchikuna wawqiykuna pallaykuna kay accidente karon y kay vía principal yachanchik kay Tikrapu lawpiqa puntakunata siempre accidente kaq imaynam kay vía Los Libertadores chay Vinchospi kan Arizonapi ambulancia kan ñarika chay ay mismo hapiykullanku ambulanciatas pawanku riki atendeq mas kanchu ni ambulanciapas wawqiykuna pallaykuna chaypi chay por falta de atención wañukun riki pusaq wawqiykuna panchallaykuna chay pasakun riki hayna punchauraq rikaw kunanqa ña domingo ña wawqiykuna pallaykuna hayna punchaw tempranoraq pasakusqa como Tikrapu riki chaymanta tardiña riki llumpay tardiña willakuykuna chayaykamullaraq ari chayna riki wawqiykuna pani challaykuna pasakuchkan kay anexo Chauga nisqan lawpiraq chay riki kay vía nacional chay zona incluso considerasqa como vía nacional wawqiykuna pallaykuna mana kay ñan imaninkum chayta comunal o anexo madero mana chaychu wawqiykuna es una vía nacional punta carretera miki puntata chayntam chay carretera purirqa wawqiykuna es una vía nacional chay riki kay Tikrapu Mollebamba chay región o provincia Castro Virreyna chayman pertenecen uklawniñataqmi ki provincia Waytarata yaqa chay tupaqlla riki wawqiykuna pallaykuna Castro Virreyni Waytara chimpalla riki kunan chay ñanninchik hamuchkan Waytara nintañami wawqiykuna pallaykuna manañam riki hamuchkan waka Castro Virreynantañachu chayñata riki gerente o gerencia regional de gestión de riesgos desastres del Centro de Operación de Emergencia Regional COER Huancabalika paykunapas riki kay yachaykullankuña
pairiki nin ari chay choferpas kachkan kirisqas nisparikaw, pero ichaqa como accidente rurasqanmanta a pesar de que kachkan kirisqa, ¿no? Pero detinikullankuna suawqillaykunapa pallaykuna hasta kay investigación tukunankama, ¿no? Alcalde de Tikrapo tayta Juliano Dávalos pairiki ancha llakisqa kachkan kay llaqtan lawpi kay saschakuy pasakusqanmanta pairiki justamente chay declarakuspan nin ari pusaqmi wañukullanku qanchistañataqmi qanchis puntata wañukusqa hina chay accidentepi ahí mismo chay accidente wañukusqanata huktañataqsi apachkaptinku ya huknin apachkaptinku wañukullasqa y paypas nintaq que ancha llakiriki porque ya Navidad piña kachkanchik prácticamente ña actividades navideñas qallaykunña y kay wañuypas llakipas chayramunta qawanchikman nispa nin kay alcalde de Tikrapo awqillaykuna pallaykuna o más registra como Castro Virrey riki, ¿no? Chaynallataq niskantaq rikaw qallakunchik rikaw imaynama a ver kay centro de salud Tikrapo vía principal pi kachkaspa mana ni ambulancia llampas kanchu pipata huchan centro de salud pa mana gobierno pa wawqillaykuna pallaykuna gobierno napa pariki kay gobiernos regionales o kay salud partipaqa ñami que presupuesto hamun tupusqachallaña sapa chay qulliq apachisqankumi kaymi doctorkuna o médicokunaman hampiqkunaman paganaykipaq kayllataqmi kay mantenimientopaq kayñataqmi hampipaq kayñataqmi chaynami ña tupusqachaña manami que kaytay puchuykachisунchik kaywan ya ambulanciata rantirusunchik ninmanñachu awqillaykuna no hinatinqa maymanta chay ambulanciakuna hamunan gobierno centralmanta paykunan rantikusparikaw ambulanciakunataqa aypuykarinan sapa centro de salud igual patrullerokunatapas rikuq awqillaykuna pani challaykuna llakipaq kayrikaw kay incluso a nivel nacional puririnqa kay willakuy mana ñuqanchik partimantachu sino hukunapas puririchinqaku atin kay piriki gobierno central pas llakiman yaykunqa y criticasqa kanqa riki kayna llaqtanchikpi kay centro saludkunata mana atendisqankurayku aunque kay violinista qhilliqa ninqachik manami que ñuqa chayraqmi kachkani punta autoridadkunami huchayuq tayta Castillomi huchayuq ni seguramente tumpanqa rikaw kaykuna rikuq awqillaykuna pallaykuna wañukuqkuna Guillermo Martínez Loza, Ahmed Martínez Arteaga, Maricruz Cerrón Lara, Yareli Calderón Herrera, Claribet Calderón Herrera, Lidia Arteaga Chávez, Hildauro Mejía Arteaga y Dana Medina Cerrón ayllu puralla kaypa awqillaykuna pallaykuna kay Iskayqa Claribet y Yareli parece que panichantinkama rikaw ñañachantinkama chaynallataq Arteaga familia Arteagapas kachkan por ejemplo kay Ahmed Martínez Arteaga parece que familia también de lo que es Lidia Arteaga Chávez y Lauro Mejía Arteaga rikuq awqillaykuna pallaykuna yaqa ninapaq hinaya Martínezkunapas igual awqillaykuna pallaykuna kaypi yaqa ayllu purallachusmi chaypaq wañukusqakupas ninapaq hina bueno kanmanchik ayllu pura manapas pero kaypi riki llaki wawqillaykuna pallaykuna mana atendinakunapaq kanchu ni ambulanciallapas llaqtanchikkunapi mana kay Tikrapullapichu chay ambulancia faltachka uk lawkunapas faltachkanmi chaymi nishkani llaqtanchikkunapi nispa chayñata rikaw chaynallataq kay delincuencia wawqillaykuna pallaykuna mana kunanqa pitapas respetankuñachu ni chocolatada ruraqtapas ni obrakuna ruraqtapas manaña respetankuñachu wawqillaykuna pallaykuna chaqa chay regidoratapas nortelapi regidoratapas chocolatada ruwakuqta chay chocolate tomaqnintinkunatawan chaqay baleaykullanku wawqillaykuna pallaykuna
paykunapa ñawpaqninpi paykunapa chawpinpi wañuykachinku regidorata. Kunanñataqsi kay alcalde de Caraballo, alcalde de Caraballo payta wañurachinko. Saludos para Félix Carwancho. Ayna punchaps qillqakuy kachkarqa wawqiykuna palaykuna manariki hawaykusqanchikchu natiriki piñakuruspan pasakullan rika. Entonces alcalde de Caraballo wawqiykuna palaykuna yaqalla wañurachisqaku dinamitawan. Y autoridadkunapas wawqiykuna palaykuna autoridadkunapas kay llakipi kachkanku. Kay Caraballo qariki hina Lima miku wawqiykuna palaykuna. Hina Lima hanachanmiki. Yaqa chaynintachusmi richkanpas carretera wawqiykuna palaykuna kay naman rikaw kay Chancayman rikaw ari kachkanmi chay Caraballonta montinta uranta richkanta pero chay carretera principalmentachusmi chay Caraballo rikaw chaynatachusmi yuyani bueno wawqiykuna palaykuna. Mana riqsisqa runakunas qhispiykamullasqaku hinaspas riki chay tuqyarachinmanku kasqa huk artefacto explosivo nisqanta. Imaya karqa dinamita chukuytichu kuytunchun imaynaya alcaldepa qhipachallampi. Antes mana alcaldeta qhapirurqachu sino qamas qhipachallampi iskay kimsa chankari huk iskay kimsa chankari chaynallapis riku wawqiykuna palaykuna chayna qhipallampi tuqyarunman kasqa paymi alcalde distrital Pablo Mendoza. Seguramente paytapas amenazachkanku, extorsionachkanku. Tiriki kaytaqa como aviso rikaw, como aviso chayllata riki tuqyaykachichkankuqa wawqiykuna palaykuna. Pay riki chay obra riki rurasqanta arisqa qhispirachisqaña rikaw chay pistas veredas sector Sol Naciente nisqanpi rikaw. Musuq urbanización seguramente kachkan chaypi pistachanta ruwaykachipullan. Y chay piriki chay saschakuy pasakurun chay arisqanpa wawqiykuna palaykuna. En plena actividad oficial ninkuna rikaw actividad oficial rika wawqiykuna palaykuna chay pasakuchkarqa riki chay ari. Incluso chay ratos riki tuqyaruptin hasta chaypi participaqkunapas ayqisqaku kaylawman waklawman. Porque como arichkanku kay carreterankota chayman qarik asuykullanku machuchakuna, payachakuna, warmikunapas wawa qhipirisqa hatunraq taksaraq liwriki wawqiykuna palaykuna. Alcalde caramelotas wischunqa nispa warmakunaqa astawan warmachanchikwan kunaqa vacacionpin rikaw. Liw hakachu riki pasallanku chaypiqa chay liwrik mancharikulllanku wawqiykuna panichallaykuna. Ninkuriqa alcalde qhipachallampi alcalde Pablo Mendoza chay qhipachallam antes mana payta qhapirusqachu chayllapi chay tuqyarusqa tuqyarachisqaku ninrika wawqiykuna palaykuna. Wakiqñata riki chay ratulla bala qalluchay nachik atakichik mamalla wañusun nispa rik mancharikularqaku wawqiykuna palaykuna pero wakiq rikuqninqa rikusqataqsa. Chay qipanmanta sutilla ayqisqaku iskay runakuna hinaspa motoman qhispiykullasqaku. Hina chay motontin hamustinsa chaytaq rurasqaku chaynata nisqunqa. Motontinsi rikurikamunku hinaspa chay tariki chuqaykusqaku hinaspa pasakusqaku mana alcaldeta hapirurqachu rikaw. Mana saykuspachu mana qhipamsa sino motontin qhispiykamunku chay explosivota chuqaykunku hinaspa riki ayqisqaku wawqiykuna panichallaykuna. Chaqay chay violencia wawqiykuna kunan alcaldekunatapas tita huchayuq kaykuna kananpaq autoridadninchikuna wawqiykuna palaykuna. Pero kay José Geri imanentaq pregunchaykunaqa riki mana huchayuqchu. Mana huchayuqchu yanqachik chaytaq chay liykunataqa chinkachiyta munankichik nispa nichkanqa. Mas rimari wawqiykuna palaykuna chaqay riki kay chinchapipas tarirullanku coronata riki purunpi chunniqpi
wañusqata lliklawan chaynallataq kay sabanawan maytuykusqata incluso carreteramanta rikukusqa rikaw chay transportistakuna rikusqaku maytusqata sutilla rikaw sutilla waka kancharisqa riki waka sabana maytusqanku mana pipas rikaw transportistakunapas todo apuraw rin wawqillaykuna panichallaykuna maypin chay pasakun autopista chincha, o sea, autopista kachkan chay cercanpi chay aya wischuykusqanku chaykamaqa manas carro yaykunchu imanatay wakama aparurqaku rikaw hipiwanchik maytuwanchik utaqchiki chay especial camionetakuna kan 4x4 kayna waqtachakunapas chay puriq chaywanchik risparik wischuykuspan pasakurqaku chayna ninkuriki chay zona o sector Puquio Santo Alto chay lawpi riki kay pasakurusqa chay periki kay ayata tarullanku Jaripata ninriki halallas kasqa chay edredon nisqan lliklawansi tapaykusqaku yatin chayriki chay yawarta suqurqa chay mana suturinanpaq rikaw apaptinku mana suturinanpaqchik maylawpirachik wañuchirqaku hinaspa riki chay edrenonwan riki maytururqaku ama yawar chay carronkuman suturinanpaq hinaspañataq chay colchawan riki chaykunapiwan ninkuriki especial chaytaq rurarqaku mana yawar chay carro apasqankuman sutunanpaqsi riki wawqillaykunapa riykuna chaynata nishkanku especialistakuna manas riki kay runapa sutin yachasqaraqchu pia maya wawqillaykuna panichallaykuna chay riki nin transportistakuna rikusqaku chay avenidan riq rikaw chay avenida wawqillaykuna palaykun vía principal vía nacional huknin sirik animakuykusqa naq kachkasqa servikunman nispa riki asuykusqa hinatinsi asuykuchkaptin sutilla aya hawakusqaña yatin ña autoridadkunata hayanña riki wawqillaykuna pallaykuna chay siriki chay autoridadkuna hawaykun kichaykuspa hinaptin riki kanman kasqa riki qhari halalla ancha majasqa riki wawqillaykuna pallaykuna payta llumpayta majanmanku kasqa majaspa riki wañuchikmanku kasqa chaynata riki nin chay autoridadkuna riki chay punta hawariyninkuman hina pero nishkankutaq rikaw chay aya wasiman aparunku chay distrito de Laran chayman y chaypiña riki mastaqa hawapaykunqaku imaynatas wañukunman kasqa o imaynatas wañurachinmanku kasqa wañukurqachu wañurachirqakuchu imayna maqaptinkuqa riki posiblemente maqachkaspa wañurachirqaku rikaw utaqchum chay wichuykuptinkuña wañukurqapas imayqinpas kanmantaq rikaw manaraq yachakunraqchu sutin ninriki ña taquchakuchkanña Diprinkri chincha wawqillaykuna panichallaykuna mas rimari chayñataq Arquipa mallay mamakunanqa runakunachus wañusqakama rikurishkan Arquipapipas chaqaya wawqillaykuna pallaykuna tarirullanku ayata wayhupi sikyapi vecino de la asociación Los Girasoles zona D kay Arquipa lawpi riki wawqillaykuna pallaykuna tarirullanku ayata pero ichaqa tullullantaña paykuna riki chaypi llaqta runakuna ruachkarqaku riki chay nata rikaw chay limpieza nisqanta rikaw hinaspa riki chaypi chay pukuruchapi wayquchapi chay sikyapi tarirullanku kay ayata wawqillaykuna pallaykuna sector los pirotécnicos nisqanpi chayñataq ninriki chay ayaqa unayñas kanman kasqa uman tullunkunas chaypi kasqa aychanqa manaña kanñachu yachakipakusqas kaqpas riki wawqillaykuna pallaykuna chay siki chaytapas taqwichakuchkanku ayka timpuraqlla chay ayataqa riki wischuykurqaku chayman como pukurucha karqa runapas chunniqpiqa mana purinchu como chunniq ajo ranra rumi naptinqa mana ni jurapas kanchu ni uywakunapas mana kanchu rikaw chay uywayuqllamiki michispa rikaw
chay jurachanray kuriki purichinko soriwat hatikachasparikao pero mana kanchu ni chaypa solamente kay periki purun atuqkuna o purun ima urukuna con purun perikao chay condorkuna chay mikukurur qariki aychanta qariki wawqillaykuna pallaykuna más rimari wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki kay Sempertin pasamayo chay seriki wichqasqa kanja wataman wawqillaykuna panchallaykuna desde 1 de enero hasta 31 de diciembre chay Serpentin pasamayo nisqanpimi accidentikuna kan siempre wawqillaykuna pallaykuna chaysi manaña chayninta purinqañachu buses ni combis o clase carrukunallaña particular chaynakunallaña purinqa buskuna mana combikunapas purinqachu porque policía harkarunqa riki wawqillaykuna pallaykuna chaysi nichkaniki iskay watas riki chay tramo Panamericana Norte kilómetro 44 al 75 riki como kachkan ancha sasachakuy chay zonapi siempre carrukuna chocan chay Serpentin pasamayuta qariki Serpentin de la muerte ninkuraqmi hasta ñuqapas waklawnin purispaqa kay anan pasakusunchik aunque sea peajita pagaspapas nispam mana chaynintaq puriyta munanichu porque mayo patán lamar hucha patán mayo patán lamar hucha patán se wawqillaykuna pallaykuna y chay jajariki jajanta riurwarqakuriki chay puntata carreterata chay Panamericana Norte nisqanta justo chaynintami Limamanta lluqsinku Lima chaymantaqa chay Serpentinmi yaykuykun chaymantaqa Guaralo Chancay Laumaña chaymantaqa ya nortekunam tukuy hinastinman richka hananmiki ña urqun kachkanña huk musuq carretera chay musuq carreterañataqmiki pagana wawqillaykuna peajeyuqmi chayqa imaynanpim carrukuna combikunapas buskunapas o ima carrupas o particular kaspapas purikun kay Serpentin pasamayo nisqanta mana apuraw kasqanraykuchu sino mana chay peajeta pagay munasqankurayku mejor kayllantaña pasakusunchik mañay chay peaje pagay nispa chay peajeta riki guardakuchkankuña riki wawqillaykuna pallaykuna manaña gastachkankuñachu desayunullapapas almuerzollapapas puchunña riki wawqillaykuna pallaykuna mientras chay hanan chay urqunñataqmiki qullqipaq paganki riki manaraqpas chay naman yaykuchaykuchkaspa riki kiamas chay llaqtamanta lluqsiykunallapim kachkan peaje riki wawqillaykuna pallaykuna machu peaje chaypimiki paganki chay pagaspallan purinki mana kanchu carretera chaynin riki yaykurunaykipaqpas lluqsinaykipaqpas mientras kay uranñataq mana kanchu riki wawqillaykuna pallaykuna tenga kay peajepi riki kunanqa qullqi kakunqa riki liwchata obligatorio pagachinqa porque policía riki chaypi harkarunqa riki wawqillaykuna pallaykuna tenga munay mana munay riki pagaspa purinqaku riki wawqillay pani chay chayñataq chaynallataq cuartel de Cabitos Ayacucho mamallay mama tayta chay tayta kay cuartel Cabitos periki kunan riki chay majanakuy karun wawqillaykuna pallaykuna majanakuy karun kay cuartelpi kay aeropuerto waqtampi imataq pasarukun según kay willakuyman hina riki wawqillaykuna pallaykuna soldados maqarun mayorninta mayor ninkumiki chay nanta riki chay soldado mandaqninta rikaw mandaqnillanta maqarusqa wawqillaykuna pallaykuna kay cuartel de Cabitos Ayacucho nisqanpi hina chay ukupi puñuchkaptinko ari kay pasakun riki kay suboficial ejército peruano payriki maqarun jerárquicamente nin rikaw chay superiorninta wawqillaykuna pallaykuna puñukuchkaptin chayriki ña denunciasqaña kachkan por delito de faltas nisqan riki kay comisaría de Ayacucho ña comisariapi denunciasqaña wawqillaykuna pallaykuna y chay denunciawa riki fiscal ña tajuichakuchkan ña riki wawqillaykuna pallaykuna chaysi pasakusqa chawpi tutata chawpi tuta pasaychallata a las 30 minutos del 00 horas chay horata kunan kay achikyay pachapi riki kay suboficial majarusqa rikaw
chay mandaqninta wawqillaykuna pani challaykuna chay suq oficialpa sutinta mana completutachu quykamullawanchik kaypi ninriki JAMP 50 años técnico superior mama entonces mana kayqa reenganchado reciente reenganchado sino un año rikao un año pichqachunqa watayuq kaspaqa rikao una reenganchado rikao wawqillaykuna ya es días de carrera prácticamente. Técnico superior de ejército peruano pairi kenin ari majarullawanmi kay denunciante ya kay 50 años kay JAMP wawqillaykuna payta majarusqa chay paymi kasqa técnico superior 50 años pairi que de carrera rikao chaypi tiyan y majaqninqa kay todo inicial kama kaptin tikranpata nichkasqanchik suboficial de primera ACMG 33 años kimsa chunka kimsa watayuq kay suboficial de primera paymi chay mayorninta rika watapipas mayornin y mandopipas mayornin payta majarullasqa hina kay cuartel ocupe imaynataq chay karqa tuta riki ya tuta chawpi tutataq pipas puñukunchikña rikaw chaysi kay tayta bueno inicial kaptenqa imaynanisunchik JAMP chaynamataña rikaw payriki puñukuchkarqa puñukuchkaqman serikay tuta chawpi tutata yaykurusqa kay suboficial primera ACM 30 años hinaspan maqayta qallaykusqa sikuyta qallaykusqa umapi kama cuerpun perico wawqillaykuna pallaykuna tin como chaypi sutilla chay majarqa tin chay mayorninpas riki sutilla riki qijakurqa tinsi antes riki hina chay waqtanpi puñuqkuna hatariramusqa hina España riki harka kurullasqaku wawqillaykuna pallaykuna mana chayqa maqaspa wañu imarachinmanpas karqa rikaw paykunañas harka kurusqaku iskayninmanta riki chakatarunku hina España sayarachisqaku hina detenerusqaku riki wawqillaykuna pani challaykuna entonces chaqay riki nin ari chaymi pasakurun nispa kay cuartel ocupe imamantaya chay pelio karor riki imamantaya chay suboficial primera majar rikao porque yangamanta mana majanakuy kanmanchu chawpi tuta warataraq wawqillaykuna pallaykuna yaqa suwaqhina rikao ari chayna pasakurun wawqillaykuna pallaykuna ñariki kay suboficial de primera ACMG 33 años ña denunciasqaña kachkan kay sección de delitos faltas de la comisaría de Ayacucho ñas detenisqaña kachkan ña fiscalpa riki ña tajuichakuchkanña imaynanpis chay majanakuy karqa seguramente sancionanqaku riki chay soldadota riki wawqillaykuna pani challaykuna marrimari kay programa llanchikpi. Chayñatari wawqillaykuna pallaykuna noticias internacionales qama yaykusunchik chaypi achkaraq puchurun mamallaymama achkasura kachkan tukusunchik imaynaya mejor apurawllamanña ñawinchaykullasunchik rikaw hayna punchaw nirqaykichik rikaw kay guerra riki ña mishmirichkanña kay entre Estados Unidos y Venezuela mana de frentetachu atacanakuchkanku peleachkanku soldadokuna pero mana chaynanpachu astawanqa riki chaqay nichkaykichik kachkanmi chay guerra electrónica nisqan rikaw kay Venezuela riki prendiykunña maquinankunata chay riki chay Estados Unidos pa avionninkuna o helicópteronkuna yaykun hinaptinqa riki chay sistema de comunicación y sistema electrónico nisqanta riki afectaron fin semana yaykuyta atichkanchu chay avionnitankuna avión de guerra ni helicóptero kay Venezuela man kay Estados Unidos pariko wawqillaykuna pallaykuna chaymi riki incluso kunanqa nishkanchik rikaw kay Estados Unidos primero wañuchirqa chay lanchayuqkunata chay challwaqkunata riki drogatam apachkan nispalla rikaw
ña riki más pachak más nintaña wañurachinku kay Estados Unidos chay runakunata kay lamar huchapi chay mar el Caribe nisqanpi. Manchayllacho hasta banja kay segunda fase nisqanwa desde 1 de diciembre hallakuy con ya ataque oficial wawqillagun ballagun hasta chaykamaqa simplemente chay lanchachakunata riki kay bombardeaspalla chaypi puriqkunata wañuchispalla kachkarqaku pero kay desde 1 de diciembre ya oficialmente riki ya ataquekuna de frente taña riki wawqillagun pallakuna hinaspan chaqay chay 10 de diciembre nisqanta riki kay buque petrolero de Venezuela chay tariki asaltaron riki kay Estados Unidos riki wawqillaykuna pallaykuna como kay Venezuela pa buquinkuna riki kachkan sancionasqa o sea castigasqa riki Venezuelawan pertenecesqan rayku hinapti riki chayman hinalla riki chay buquita riki quitakurullanku hinaspas chay cargantañataq aparunku chay Texas nisqanman wawqillaykuna pallaykuna chaypis chayman apachkanku manaq chayanraqchu chayman apachkanku chaypi riki bajaykachinqaku carganta gratis wawqillaykuna pallaykuna 2 millones de galones nisqantas chay buque apanman kasqa chaymi riki chay Maduro hayakun riki llapallan trabajadores petroleros organizakusunchik naspa protesta mundial tarwasunchik kay Estados Unidos contrampe nin riki wawqillaykuna pani challaykuna hinaspa riki nin amaya niuk punchawpas samaykullasunchuk kay Estados Unidos pa contrampea riki peleasunchik claro mana peleankeqa riki baleaspachu wañuchispachu sino a través de las protestas riki wawqillaykuna pallaykuna chay piratería nisqan riki kachkan mana chayllachu sino chay quitakuy riki de frente taña quitachkan riki wawqillaykuna pallaykuna kay buquinta hamqa sancionasqan kachkanki nispalla riki chaynallataq kay avión de guerra de Estados Unidos ña riki kay Venezuela hawanta pawakachachkanña pero mana atichkanchu atakayta chaqay nichkaykichik chay kachkan riki como escudo hina chay máquinas electrónicas nisqan y chaywan riki defendikuchkan wawqillaykuna panchallaykuna chaynallataq riki nikurun riki kamas chayta ruwaruspalla kay Estados Unidos kunanmanta manam buki yaykunqachu ima bukipas manam avionpas yaykun aviontaraq primero prohibirachirqa manachu wawqillaykuna pallaykuna kay pasaq semanata rimachkanchik riki manam nichulla avionpas tiyananta munanchu nispa kunanñataq bukita manam nichulla bukitapas yaykunanta ni lluqsinanta munanchu riki wawqillaykuna panchallaykuna Estados Unidos jarcaron primero chay buquita riki chay buque petrolero venezolano chayta quitaron inas chay petrolonta gratis apakun inas pañataq nikuron kunanmantaq manam yaykunqachu ni buque ni lluqsinqachu buque ni avionpas avionqa ña prohibisqaña riki wawqillaykuna pallaykuna pero imataq pasaron organizakuykunku riki chay wakiq buquikuna hinaspa kay kay Venezuelapa kay soldadonkunawan paykunawan riki lluqsichkanku yaykuchkanku kay Venezuelamanta chaysi riki punchawlla riki duraron riki chay punchawllaqa petrolerokuna manchakuyllamantaña sayarusqaku pero chaymantaqa kay soldado o marina de Venezuela riki compañachkan buquikunata wawqillaykuna pallaykuna Tinatinsi yaykuron riki achka buquikunaña kay Venezuelama Venezuelamantapas lluqsiron achka buquikunaña wawqillaykuna pallaykuna anki nisqa riki bloqueo total manam yaykunqachu lluqsinqachu nispa riki nisqan wawqillaykuna pallaykuna chaynata nin kay presidente Estados Unidos bloqueo total a petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela mana kangacho nispa imapaq chayta wawqillaykuna pallaykuna Estados Unidos ruachkan chay petróleo taranticuspami qullqiyuq kachkan kay Nicolás Maduro llaqtan atendinanpaq Venezuela manan kay Perú hinachu riki privado sino todo es estatal chay qullqitaqa directo gobierno chaskin chaywanmi chay bonokunata hon llap imakunatapas rantin riki wawqillaykuna panillaykuna chaywanmi riki mantinikun kay Perú piñataqmi chay
suakuspanku apakunku riki naspan chay nada propina chayata dejanku wakpeqa manam imam chaninta pagaspas apakunku chay petroleota riku awqillaykuna pallaykuna pero chaqaya chay después de kay bloqueo kasqanmanta kay Venezuela manta lluqsiron hatun supercargueros hacia China con 1.9 millones de barriles chaqay iskay supercarguero lluqsiron mana riki harkayta atichkankuchu chaymanta porque chay 10 ta niskancha 15 ta kay 15 de diciembre riku awqillaykuna pallaykuna napatañata Rusia pa bukintañata riki quitarunku kay Estados Unidos chaytaqa mana publicankuchu mana chayqa ancha publicasqachu kachkan imayji medio de comunicación pipas buque de Rusia pata riki Venezuela yaykuchkaqta chaysiri apasqa Rusiaman petroleota ñari combustibleta petroleochu karqa dieselchu karqa imaynaya ña combustibleta apachkarqa hinaptinsi riki chay apachkaqta quitaron awqillaykuna pallaykuna y kaywan ninchik riki imaynanpitaq chay buque ruso apanman karqa combustibleta Venezuelaman si Venezuelamantataq apachkankuqa nispa kayna awqillaykuna Venezuelamantaq lluqsichkan chay crudo nisqan chawalla chayllaraq allpamanta hurquykusqa chaymi lluqsichkan Venezuelamantaqa pero Venezuelapis mana kanchu chay ña riki rurasqaña chay gasolina, diésel, aceite, chaykunas mana ancha kanchu como kay Estados Unidos harkakun chay empresakunata riki chay insumuskuna rantikunanta prohiberachin hinaptin siriki kay kikin Venezuelapiqa mana ancha kanchu chay combustible, ni gasolina, ni petróleo. Si bien es cierto, hina Venezuelapi fabricachkanku kachkan riki refinerían, pero mana suficiente mana saypanchu hinaptinsi Rusiamanta hamun riki ña sumaq chuyachisqaña riku awqillaykuna pallaykuna chay hamun waka Rusiamanta anchayta chay quitaronqa awqillaykuna pallaykuna kay 15 de diciembre nisqan chay cercata rikaw porque mana exactamente 15 chukarqa 14 chuka 16 porque mana chaytaqa ni imagen medio de comunicación publicamunchu chaynallataq pajarin minchantillanman awqillaykuna pallaykuna kaypas mana publicasqachu mana riki anunciasqachu pakasqa kachkan awqillaykuna pallaykuna pero Rusia riki por venganza chay mar de muerto nisqanpi chay mar muerto nisqanpi awqillaykuna pallaykuna chaqaya destruyeron riki iskay buques cargueros nisqanta mana buques petroleros tachu sino carga apaqta ima cargatay apachkarqa chay cargayoqta riki destruirapun awqillaykuna pallaykuna chay pasakun mana chayllachu hatiq llantas awqillaykuna pallaykuna hatiq llanta kay Irán quitaron Estados Unidos pa chayna buque petroleronta macho chay petrolerontas kay Estados Unidos pata quitaron Irán kay Golfo de Oman nisqanpi awqillaykuna pallaykuna chay Golfo de Oman pemi kachkan chay Irán riki naspa chayta riki dueñachkan naspa chay lamar quchamanpas liw pamparon y kay kimsa willakuyqa tanto kay Rusiamanta chay hatun petroleokuna quitasqan chayantaq kay Ucrania chimpanpi chay mar muerto nisqanpi kay misiles rusos chay iskay buque destruyusqanta chaynataq kay Irán chay hatun petrolero quitarusqanta mana publicankuchu imaynanpi quitaronmi Estados Unidos pata nispa niptinkuqa riki pinqanmanku chaqay chaqay Estados Unidos respetankuñachu chaqay quitachkanku nispa runa ama rimananpaq chaytaqa pakarunku awqillaykuna pallaykuna mana mayjin medio de comunicación pas lluqsimunchu pero maypitaq kay willakuykunaq kachkan imaynanpitaq ñuqanchik yachachkanchik pero publicasqaya kachkan medio de comunicación ruso y chayñata riki kay medio de comunicación iraní paykunapapiq kachkanya incluso videopas kachkan awqillaykuna pallaykuna imaynatan chay Irán quitarusqa chay petroleronta chayman subiruspanku altunpi kaymi chay Estados Unidos pa petrolero nispakuna grabanakunkura fotokunatapas tomanakunkura chayqa kachkan publicasqa hina kay Irán pa chay medio de comunicación ninkupiqa chay periodistankupapi
igual que Golfo, o mejor dicho, Mar Muerto, o Mar Negro, mana Mar Muerto, sino Mar Negro, porque ya nosotros con Atamahuacman, Jucha con Mar Muerto, Mar Negro, Mar Rojo, chay con acá. Que Mar Muerto, Nishan, chay, que Ucrania man pertenecen, paikona chayta utilizan, chay manta cargan gota jorgomonancopa, y chaypi, chay iskay hatun bukikunata, buques cargueros, Nishanta, misilwan kay Rusia, distrios cantados, mana, publicamos mucho, maipita chay publicas rakachkan en medio de comunicación ruso. Chay petroleronta, kay Mar del Caribe, chay Venezuela, mahamuchkakta, quitarus jantapas, publican kachkan, chay medios rusos nishampe. Entonces, medios rusos jamanam repetincho, que Estados Unidos pa chay publicas, porque cada uno, ricao, que medios de comunicación occidental, ni son chica europeo, estadounidense o mailopas, incluso Perú, que Perú están llegando a repiten, que Estados Unidos pa arechaita publica, chichaita repeti, chik nishayantamik. Manam ancha publican kucho que Rusia pa Irán pa chaynatari que wakijkuna pa imapas rurasjan tari ko awjlego ni publicas janguta. Entonces chaynapim ñuari que ancha mana yachachkanchikchu, pero ñuqanchik yachanchik porque tanto hukninta tari que liuta tajuichakuchkanchik awjlego no pallaykuna. Ñari que chayrunchiña 15 diciembre chay tari que chay pasakorja y pajarintin minchantillanman ari que chay Golfo de Oman chay ñatari que kay Mar Negro nishampi chay sachakuykuna pasakorja Estados Unidos pa contrampi. Kunan ñataq kunan domingo awjillaykuna pallaykuna kaqlla quitaron Amanam, Jaina Puncho, a ver, Kunan domingo. Kunan Wanga, Kimsa Ñarikao, mama yay, mama, Kimsa Bukita Ñariki Kai, Estados Unidos, Kunan Wanga, Kitachkan, Venezuela Pata, más buque ruso ya, Tawata Ñariko, Aujilaigona, Panchallaigona. Malay mam. Entonces chay nakachkan rika huknin bukita haykapim karqa kunalan chay willakuyta Hawaii kulla sunchik. Ahorita vamos a descubrir. Ahí está otro. No sé haykapira sábado Jaina Puncha. Ahí está kunan tarunchiña chay willakuyta porque guardas hachayam kachkar hariki. Hichalay pan y chalay. Entonces kay punta changman churayko sunchik listo. Jaina Punchao sábado awjillaykuna pallaykuna no se caiga imapis tukurunja. Está grave la situación awjillaykuna. Jaina Punchao sábado igual chaqay huk buque petrolero bandera panameña nishanta, o sea, chay petróleo rique chay bandera panameña lluqsisqa kay Venezuela manta chay petróleo tjepikuykuspa chay hatun buque petrolero. Entonces chay Estados Unidos kajllari que japeron kitachkan rico quitaron ya ni sonchi porque chay interceptación nisqaninan es quitar prácticamente, de bandera panameña mana kayja napa Venezuela pa bukinchu mana sino maijin pa bukinya pero chay bandera chansi panameña posiblemente Panamá pa bukinchu kanman no sé porque kaypeja Nichkanko, awjillaykuna pallaykuna buquikunas purichkan, tanto buques rusos, tanto buques chinos, tanto buques venezolanos, huk bandera yoskuna. Y yachasqan chinariki con runakuna siempre llamkapaku y munaj kachkan mayla llaqtayoqpas chaysi hukla llaqtayoqkunata contrataykunku. Chay buquepe purinankupa na perike ninko manam kay buqueqa ñuqapachu may llaqta masiyqa kanchu chay hukla llaqtayoq chaqaya chay por ejemplo hayninpa chay Rusiapa chay buquinta quitaronqa no tenga maylla llaqtayoqkuna kasqa ahí estaban indios, ahí estaban africanos, hukla llaqtayoqkunas kasqa wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chayna pantachinakunku chay nichkanku incluso hay buques fantasmas. Taxa buki chakunatas chay hatun buki pa sutinwan apakachachkanku. Buki chay sutinkunatas porque siempre sutichantarik machuta qillqanku chaykunatapas
que pantachina kunku suawjilaykuna palaykuna mana chayllachu banderatapas rikaw banderatapas churaykunku banderantas chay nichkanku wakiqa kanmansi chiqata hina chay llaqtapa buquen pero wakiqñataq semana chayta nichkanku son buques fantasmas ninku mana chayllachu sino siempre riki chay buquikunapa kan mana placan nisqallachu mana sutin nisqallachu sino chay sistema de comunicación imaynam celular niki ñuqapa celular ni huk numeroyoq aw porque ñuqapa celular ni hampa celular niki wanqa tupanchuma número hayamusayki y hamllapam suynanqa mana hukpaqa suynanqachu hayamuanki y ñuqallapa suynanqa mana hukpaqa suynanqa entonces chayna maquinakuna kachkan chay bukipapas a ver chay bukita hayaykusunchik nispa markaykunki tenga ariki chay buki contestamonqa chay bukipi kaq chay capitán payri contestamonqa pero imas pasakuchkan kaypi pantachinakuchkanku hinaspas chay numerowanqa huklawkunapi buki kachkan huklawmanta contestamun mana chay bukichu contestamun ni chaypi chay capitanchu chay ninku rikaw chay buques fantasmas buques espejo buques no sé ima sutikunadan churaparunkupas chayna pantachinakunankupaq wawqillaykuna pallaykuna entonces kaqaya hayna punchaw riki chay buque bandera panameña nisqanta riki chay Venezuela manta lluqsiqta watucharunku y kunan punchaw pajarintillanman ya chay wanqa kimsaña kunan wanqa tawaña kunan domingo chaqay Nicaramon Secretaría de Seguridad Nacional de Krishnuin payriki nin huko buque tanquero tawanmi kitaruanchik nispa wawqillaykuna panichallaykuna segunda imanin bandera panameña hina chay hayna punchaw kayqa buque bandera panameña bandera falsa flota fantasma chayta kunan pública y caramunku wawqillaykuna panchallaykuna entonces hina hayna punchaw hapisqallankuta kunan pública y caramusqa pampachaykulaychik ñuq pinchachkarani huk tañachiki manapas huk punchawpi watucharunku nirqani porque kay willakuyqa ariki hayna punchaw suwasqankumanam kasqa entonces chay nichkan ariki suwanakuy kachkan kay lamar huchapi chayna kachkan chay guerra ari chayna puntakunatapas kasqa ari wawqillaykuna pallaykuna chay guerrakuna chaymi chay famosos películas de aunque kunan peliculawanña rika pero sutinchasqa karqa los piratakuna imataq karqa suwakuna rika suwakuna asaltaqku kayna kargayuqkunata hinas kitarapuqku rika ima hipinkutapas rika son famosos piratas y kunanpas kachka igual piratería pero kaypiqa riqsisqa yachasqa pim chay pirata kasqa chay puntatapas riqsisqa karqa pim pirata kasqan chay piratakunas más tariki kaqku hay piratas inglesas y hay piratas mansutin chay inglesas mana inglesas chaytaq nirunchikñam suti chay qunqachaykuna chay los vikingos los piratas vikingos paykuna rikaw paykunañataqmi kay norte de Europa rikaw kay norte lao polo norte lao chaykunan chay famosos vikingos paykunatan chay puntata piratas nispa sutinchaqku ya porque paykunapas chayna suwakuqkutaq ya rikaw riqku lamarquchami naspa suwakaramuqku imatapas hasta warminkutapas suwaramuqkus monjakunatas iglesiakunaman yaykuruspa lliw apakuqku nispakuna chay historia riman riku wawqillaykuna pallaykuna pero chayna hatipasqaqa chay tariqku rikaw paykunam chay pirata nispa pero kunanñataqmi chay piratakunaqa Estados Unidos kikin Estados Unidos miki publicakuchkan lliw medio de comunicación publicachkan riku wawqillaykuna pallaykuna de que kay Estados Unidos kay Venezuela yaykuq bukikunataqa kayna kitasqanta riku wawqillaykuna pallaykuna chaymanta riki Nicolás Maduro nichkan huktawan suwaruanchik bukillanchikta kay petróleo apaqta imaynaman chaytaqa ruran kay Estados Unidos chay acción de piratería nisqanta rurachka o sea chay quintullawan suwawachkanchik petroleonchikta nichkan riku wawqillaykuna pallaykuna kay Estados Unidos chayñataqsi chaypi chay runa riqkuna mana yachakunchu chay punta buki chay chinkarachisqanku chay runan mana yachakunchu kay Estados Unidos chay nankuna soldadunkuna wañurachinmanchu karqa presuchu kachkanku pagapupaqchu rantikurunku no se mana yachakunchu
igual chay ruso, chay quitarusqankupas igual mana yachakunchu. Chayñataq mana yachakunchu, por ejemplo, Iranga más caballeros ninkutaq payqa yaripuchakuychik que nispas chay cargallanta quitan ninkun ciertuchu chay imaynaya. Kunanpas qaynapunchu chay quitarunku mana yachakunchu iman pasakusqa chay niskan hay desapariciones forzadas de la tripulación niskan wawqillaykuna panchallaykuna mamallaymama hora ganarwanchik. Chayñataq autoridades suecas abordan buque ruso de propia empresa incluida en lista de sanciones. Kayqa hayk'apia pasakuron pero kay punchawkunalla mana punchawninta exacto chatachu Nicaragüanchik pero kay pichaqaya kaytaqa waka Suecia nisqanpiña quitarunku Rusiapa buquinta. Chay buquikuna quitanakuy kachkan wawqillaykuna pallaykuna chay hatun cargantinta rikaw buquinta quitaronraqtaq cargantaq apakunkuraqtaq hinaspa chay buquitañata utilizanqaku chayna carganku apakachakunankupaqñataq rikaw. Está otro buque más que desaparece wawqillaykuna pallaykuna propiedad de Rusia. Chay nichkanku riki ñachu kay Donald Trump wak rimachkanku ñachu kay Donald Trump declaraykuña guerrata Venezuelata imaynanpitaq chay buquikuna buques petroleros kuna chinkachkan Estados Unidos pa makinpi. En realidad China nichkanku rikaw pero mana chinkachkanchu sino Estados Unidos ya quitaron rico wawqillaykuna inas apakun rikaw. Y chay apakuptin yak chinkas hinañaya prácticamente yak suakusqan hinañaya wawqillaykuna pallaykuna chay wakiq nichkanku pero ñuqanchik kay programapi ninchik ñam chay guerra qallaykunña nispataqmi wawqillaykuna pallaykuna más apuramos avanzasunchik porque kay willakuykuna kachkan chaqay rikaw Puerto Rico. Chay Puerto Rico kay Estados Unidos man pertenecen pero kikinpa gobiernopas kantaqma. Chaypi kachkan riki huku partido político izquierda wawqillaykuna paykunas denunciachkanku porque chay Puerto Rico pero chay bases militares de Estados Unidos ta kichakuykunku wawqillaykuna pallaykuna y chaypi kachkan riki llapa armamento misil ninkuna kay Venezuela atacanankupaq chayta riki denunciachkan imatam kay allpanchikpi chay Estados Unidos chaykunata ruran. Manam chay cargankunata armankunata chay misilninkunata kayman apamunmanchu nispas paykuna riki chay protestakunata rurachkanku por ejemplo chay organización kunan sutinchasqa kachkan el movimiento Ñin Negrón del Puerto Rico paykuna kay jueves punchawta riki denunciachkanku hinaspa nichkanku Estados Unidos ripukuy primeramente ripukuy kay Puerto Rico manta nispa chaymantañataq chay quintullawan qamkuna atacachkankichik Venezuelata llapa cargueronkunata quitaspa y chay quintullawan Venezuelata de que democracia tam defendichkanchik nispalla qamkuna atacayta munankichik guerrata ruayta munankichik manam chay guerrata munanikuchu nispa rikaw. Entonces kay Puerto Rico prácticamente wawqillaykuna Estados Unidos man pertenecen pero chaypi kachkan protestas ninkutaq wawqillaykuna pallaykuna. Como ña nirqaña riki kay tayta Donald Trump primero Venezuela tam atacaykusunchik chaymanta qatiqnintañataqmi Colombiata nispa amenazay con Gustavo Petrota. Gustavo Petroñataq riki ahí mismo contesta con hinaspa imaninmi allá con que chayna rikaw hinaptinqa kachkanmi tropaykikuna kay Colombiapi nispa riki Gustavo Petronin chay tropaykita pusakuykunan challa nispas wawqillaykuna pallaykuna qhariaron riki kay Estados Unidos pa tropanta imanan kay Perupipas kachkan Estados Unidos pa tropankuna gobierno puni chaskin chayna riki kay Colombiamanpas rirqa wawqillaykuna pallaykuna tropakuna porque puntataqa riki chay pasaq gobiernowan masta armarqaku kay Venezuela atacanankupaq riki tropakunata. Chaytas qhariaron kay Gustavo Petro pero chaymanta riki piñakuron kay Donald Trump hinaspa kunanqa imatañam nikun kunanqa kachkan Clan del Golfo organización criminal Colombia paykunam chay grupo terrorista extranjero imaynam nikurqa rikaw Venezuela tayta Maduro es organización terrorista extranjero mamalla mama kunanqa Colombia pas chayñasa
no tenga conan kaiwanga ña declarachkan guerra tariki kay Colombia tapas wawqillaykuna pallaykuna kay tayta Donald Trump mana Venezuela yatachu. Porque primero nerjarik ya primero Venezuela tukuruspam ya nama Petro mañata kutirikusunchi porque Petro riki siempre criticachkan Estados Unidos tamana allin rurasqankunamanta y mana chay gustachkanchu paykunata hinaspan riki kunanqa yaqa Venezuela hina riki tratachkan kay Colombia tapas kay tayta Donald Trump. Y arichigami chay Colombia periki chay famosos narcos paykuna riki kay Perú mamsi aykumunku chay narcos colombianos y naspariki drogata ruaspa apachkanku tenga paykunataqa diferentita ya chaynata nichkan qamkunamantam chay yaykukamuchkantaq droga kunan Venezuela waraq tukuchaykusaqku paykuna waraq arreglawsaqku chaymantañam qamkunawan arreglaykusun nispa nin wawqillaykuna chaynan kachkan kay el Caribe nisqanpiqa hasta insultanakuymi kachkan wawqillaykuna panichallaykuna chaynallataq riki chaynallataq kay mama María Corina payman riki yachasqanchina riki Premio Nobel de la Paz nisqanta riki entregaykullanku wawqillaykuna pallaykuna pakanlla riki kay Venezuelamanta lluqsirusqa Venezuelapi yacharqa pakanlla chaymanta riki kay Estados Unidos pa chay soldadunkunapa yanapasqan riki lluqsisqa primeros riki carruwan risqa pakanlla Lamar huchapi riki chayna lanchachataq suyaykusqa chay hurqurqa rikaw y chaymanta riki huk islaman aparun chay islamantas huk buquewan huk lanchawan lluqsin chayna sasatas lluqsisqa riki kay María Corina chay premium chaskimunanpaq. En Españataq kunan mana atichkanchu kutiykuyta Venezuelapiqa ña declaraykunkuña kay María Corina qari delincuente nispa ña denunciaykunkuña wawqillaykuna pallaykuna tinsi kunan kachkan orden de capturayuqña kay Venezuelapi kay María Corina Machado. Paynir qariki declarakur qarika manaraq lluqsichkaspa lluqsisaqmi kay Venezuela mandaspam kutiykamusaq wasiymanmi ñuqam gobierno kani nispam alabakur qarika ay kunanqa lluqsirun naspa manaña kutiykuyta atichkanñachu chaytaq nirqaku chaytaqa incluso kikin chay hurquqninkuna nirqa lluqsiramunkichiki imaynatapas nispa pero manachusmi atinkichu kutiykuyta mana ñuqa imaynan hurqumarankichik chaynallatay kutiykachiwaychik nispa nin pero diferente riki wawqillaykuna pallaykuna hurquspaqa riki kay mar chay territorio internacional mar extranjero sino internacional chaymami hurqurqaku chaypiqa kay Estados Unidos munaychakuchkan pero anki kutiykachimunqaku pakan hinas qunqayta policía riki capturarunmanmi wawqillaykuna pallaykuna Venezuelapiqa riki mandakuchkan tayta Nicolás Maduro riki wawqichallay panichallay chayna pasakuchkan riki kay María Corina Machado ampas chaymanta rimarispam ninku riki kay Assange pay Julian Assange paymi a través del Wikileaks dueño y fundador Wikileaks pay imanintaq pay primero acusaykun kay Fundación Nobel imaynama huko guerra hayaqtaqa Premio Nobel de Paz taqa junkichik guerratami kay María Corina mañakuchkan Venezuela taya tayta Donald Trump atakay hinaspa entregaykuay chay gobierno ta nispami mañakuchkan atenqa chayna mañakuqmanqa imaynama chay premio taqa huykunkichik nispa denunciaykun al Fundación Nobel wawqillaykuna pallaykuna por avalar crímenes de guerra chayñataq nikurun rikaw kay mama Machado está prostituyendo la paz pasutimpi guerrata mañakuchkan premiota chaskiron pero en realidad riki sichum chiqapta chay paz nisqanta hayakunman hinaspaqa hukchuya llaqtayta atakaychik llaqtayman ejército Estados Unidos yaykumuy hinaspa harquy wañuchiy chay tayta gobierno Nicolás Maduro nispa hukchuy nichkanman nispa wawqillaykuna pallaykuna rimarin kay Julian Assange fundador de Wikileaks wawqillaykuna pallaykuna naspa denunciaykuntaq riki kay organización Nobel nisqantapas chay premio juzganmanta hinaspa nichkan riki ese es falso premio Nobel de la Paz
chay premio Nobel de la Paz takunan utilizachkanku como bala política, como misil político, imaynama chayqa, o sea, premio ta huchkankuraqtaq, pero guerrataqa paypa sutin Peruaytaq munachkankuraqtaq, imaynataq chayqa nispa wawqillaykuna pallaykuna denunciaykun. Hina llaqtanpiñataq kay Nicolás Maduro chaskikuykun huk premiota, arquitecto de la paz. Porque kay Nicolás Maduro chayqaptapuni manamiki ya munaptikiq sikunakurusunya pelearusunya amoya kunayan atakasaki masta manam chaynataq nichkanchu, siempre hayakuchkanrik auxiliota hayakuchkanrikaw, chay petróleo quitarusqanmantapas llapa petróleo trabajaqkuna lliw protestasunchik nisparikaw. Pero es protesta, pues no protesta contra Estados Unidos. Manam chayqa Estados Unidos ya atakasunchik llapanchikmanta nichkanchu rikaw, kay Marina Corina nisqan hinachu rikaw, manam chaytaq nichkanchu, siempre rikaw siempre chay paz nisqanta riki hayakuchkan manataqmiki ya hamoytaqa harikaspaqa pelearusun nichkanchu, mientras kay Donald Trump ñataqmiki imaynata haykaynata ruwaspapas harqusaykim nispamiki nichkan. Entonces kunanqa llaqtanpi kay en contra de María Corina Machado chaqay chaskikuykun riki kay como arquitecto de la paz nisqanta hatun premiota wawqillaykuna panichallaykuna kachkanraq mamallaymama manapas tukurusunchu hayna punchaq tukuchaykusuwanpas karqa. Chayñataq Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador, chayriki huñunakurqaku kay Brasilpi wawqillaykuna pallaykuna, chay Mercosur nisqanta rikaw, enatin chaypi siki tianchanakuykunku hinaspariki pay chaypi mañasqaku kay Venezuela pia tayta Nicolás Maduro chay orden democrático tariki churaykuy nispa wawqillaykuna pallaykuna. Pero chaypitaq mana firmasqachu Paraguay, no, Uruguay y Brasil. Mana firmayta munasqachu imaynampi, porque paykuna nisqariki Estados Unidos tawan ya anyaykusunchik ama kay Venezuela atakananpaq nispa ninman kasqa, hinaptinsi chay kay Perú, Argentina, Paraguay, Panamá y Bolivia, Ecuador paykunallataq mana munasqachu, hinaptinsi ya chayna qamkunallañay firmakuykuychik nispa riki mana firmayta munasqachu kaqa kaypi kachkan chay comunicado, mana kay comunicadota llawinchasunñachu wawqillaykuna pallaykuna, pero ichaqa kay partita niyta munachkani. Kay Perú, tanto Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador, chaypiq kachkanriki kay pro Estados Unidos mi wawqillaykuna pallaykuna. Kaqay kay Ecuadorpi kachkan bases militares de Estados Unidos. Chaypi chaskikuykunriki wawqillaykuna pallaykuna, kay tayta actual presidente Noboa, ejército Estados Unidos y chaykunariki kay Ecuador mantapas Venezuela ta hawachkanku wawqillaykuna pallaykuna. Argentina gariki ya chay Milei wawqillaykuna es otro vende patrias pues wawqillaykuna pallaykuna chay yanqariman rika hinaspaninriki China kayna comunista waqna nistokoyta yaqa loco chaynan rimachakuq riki wawqillaykuna pallaykuna, pero en realidad China tap ruega pakuchan pay China yanqallam rimanchik hinata llamkasun nichkantaq wawqillaykuna pallaykuna. Igual Paraguay pasina chayna situación. Panamá, si bien es cierto, tumpa neutral kayta munan, pero seguramente Estados Unidos amenazachkan favor ni perima y manachayqa chay na puerto y quitam chay mejor dicho chay canal ni quitam quitarusayki nispa seguramente. Bolivia piñataqmi chay derecha casta riki ganay con wawqillaykuna pallaykuna. Ecuador peqa ña ninchikña chay Noboa riki kachkan riki chay Estados Unidos pa brazo político riki kay Perú mantaqa ni que hablar wawqillaykuna pallaykuna. Kay Fujimorismo riki yanqallam Estados Unidos man sayapakun kay mama Keiko Fujimori chaqaya kay Estados Unidos kastata chay tayta gringuchata chay PPKta riki harquchin gobierno man wawqillaykuna pallaykuna. Pero Estados Unidos man sayapakun rikaw chay japonés un traicionero wawqillaykuna pallaykuna, manan allin runakunachu kanku. Y chaymiriki kay Perú qhayachasqan China hasta bases militar ningunapas kachkanmi kay Perúpiq ejército marino chaykuna kachkanmi kay Perúpiq Estados Unidospaq hinatinqa chayman sayapakusqami chay paykunapa nisqanmi kunan kay gobierno kay congreso riki gobernawachkanchik wawqillaykuna pallaykuna.
Mas rimari chaynallataq a Chile, Brasil, Uruguay y Chile paykunaqa mana firmayta munasqachu kay comunicadota porque paykunaqa nirqa kunanriki hinallaraqmi kachkan gobierno riki chay tayta ima sutin kay presidente chileno payriki qunqaykun sutinta porque kunan hukñam kachkan ganaron hukñamiki chay derecha casta. Entonces paykuna riki nikurun bueno Estados Unidos tawan ya churachaykusunchik ama Venezuela atacananpaq nispa paykunallataq nirqaku pero como mayoría kachkanku Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador paykuna mana munasqakuchu wawqillaykuna panchallaykuna. Chaynallataq kay ISIS nisqan wawqillaykuna palaykuna kay napi kay Siriapi atacaron yapa nata cuartel tariki kay Estados Unidos pata chay base militar nisqanta chay periki achka militares estadounidenses wañus hakaron y chay seriki yaqpajarin minchantillanman kay Estados Unidos ñataq kay ISISta atacaron chay nawakpipas chay wañuchinakuy kachkan chay Siria qariki kay Israel pa hanaychallampim kachkan wawqillaykuna pani challaykuna bueno chaynata en resumen tariki niykusunchik rikaw chaynallataq kay jueza peruana Mama Luz Carmen Ibáñez chaynallataq riki wakiqkunapas kunan kay Estados Unidos pi kaykunku sancionasqa ari kay Mama Luz Carmen Ibáñez paymi riki magistrada de Corte Penal Internacional payqa chaypi llamkan pero mana sapallanchu llamkankutaq riki waki juezkunapas y fiscalkunapas kay Corte Penal Internacional imamanta kay Estados Unidos castigayku ari paykunam riki kay tayta natari kay tayta Netanyahu kay presidente de Israel payta riki declaraykurqaku qamqa chaypi chay Palestina warmakunata runakunata wañuchichkanki orden de detención internacional cachon por delito de lesa humanidad nispa riki paykuna declaraykurqaku y chay ukupitaq kachkarqa kay Mama Luz Carmen Ibáñez chaymantan wawqillaykuna pallaykuna riki kay tayta Donald Trump riki protegen kay tayta Netanyahu tarikay kay presidente Israel nisqanta y chaymantamiki kay paykunata castigachkan chay siriki kay Mama jueza Luz Carmen Ibáñez como castigar hunatinse mana ni qullqinpas kanchu yachasqanchinaqa kunanqa todo tarjetallawanmi tarjeta bancaria tense sueldunta bancoman rin cobraku hinatinpas banco mana pagayta munanchu riyta munanki rika restaurantimanpas o mercadomanpas imapas rantipakuq mana qullqinku kanchu yarqaymantas kachkanku wawqillaykuna pani challaykuna paqwaypis kachkan nispa willakamun wawqillaykuna pallaykuna porque kay primer ministro o más veces como presidente israelí Benjamin Netanyahu chaynataq ministro de defensa Yoav Gallant paykunata chay denunciaykusqanmantam chay pasakuchkan naspas pay tariki kay peruistakuna tapuykullanku incluso kay Perú 21 publicasqa kachkan natinse ninriki ancha llakipim kachkaniku chay hasta manam ni sueldoykutapas cobrayta atichkanikuchu ni mikunaykupaqpas kanchu ancha sasakuypi kachkaniku yaqa delincuentita hinam kaypi castigawachkanku nin wawqillaykuna pallaykuna si bien es cierto mana riki presuchu kachkan mana riki uchku wasimanchu apaykunku sanción Estados Unidos paq sanción imaynam simplemente cortaykusunki qullqillaykitamiki bancoman comunicayku ya señor banco qullqin paypa kachkan amam chay qullqinta entregankichu huk centavotapas nispa chaynapatamniki sancionan wawqillaykuna pallaykuna mana qullqi kaptinqa manamiki maymanpas riyta atinkichu ni ima rantipakuytapas manami atinkichu chay qullqi kaptinmiki rispayki rika aunque sea pulchallatapas mikuykunki rika wawqillaykuna pallaykuna mana chayqa mana qullqi kanchu hinaptinqa imawantaq wawqichalay pani chalanki hora pasaron ya son 9:23 de la noche pero kay willakuyta tukusunchik chisim karqa allin tukunanchipaq chaynataq pesca peruana sasachakuypi kachkan kay challwaqninchikunas challwakuchkan riki chay mallawan
Inatensi chay perico riki kunan perico kachkan achkalla achka chay perico tariki challwachkanko. Inatensi kay Estados Unidos mana munanchu chaywan challwanata. Challwaspaqa challwaychi kan especial kay perico challwanapaq chayllawan ama mallawanchu. Mallawanqa hatunta taxatam huk rikchaq challwakunatawanmi aysaramunkichik nispas Estados Unidos wawqillaykuna palaykuna kay Perú chay challwaq ninchikunata harkakurun. Chayse desde enero 2026, enero killamanta, kay 2026 mana riki kay challwaq ninchikuna atinqakuñachu chay perico nisqanta challwayta kay mallawanqa. Chay hatun atarraya riki kakun especial kay hatu chay challwanankupak rikaw mana chaywanqa. Entonces kay productos pesqueros peruanos wawqillaykuna pallaykuna kachkan sancionasqa, porque hamkuna llumpayta chay challwarunkichik chay mallawan hasta uchuychankunata shinatinmi kachkan wakiq challwakuna mamíferos marinos nirika o mas hatunpas riki kachkan uk clase challwakuna chaykunapa mikunantam kitarunkichik nispa wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chay riki ña Ministerio de la Producción nisqanpa makinpiña kachkan en las pariki kay challwaqkunatapas obligaykunqa chay pericuta kunan qamkuna challwayta munankichik. Bueno, challwankichik simplemente especial chay challwanallaykichikwan ninrik wawqillaykuna pallaykuna, porque kay pericuta riki challwaspa rantikun huklawkunamanpas mana riki kay ñuqanchik mikunallanchikpaqchu mana riki kay cevichepi mikunallanchikpaqchu wawqillaykuna pallaykuna, porque chay perico nisqamantami cevichechakunatapas ruamunku rikaw. Bueno, chay willakuy kunan prácticamente casi 1 hora y media nisqanta programata ruraykullachkanchik wawqillaykuna pani challaykuna. Bien, chaynaqa kayka mallaña ya tukupayninmaña chaykullasunchik amaña masta haykunapas demoraychikñachu. Kunan eso qhalipukullanchik pasakullanchik. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa.